Bathekgi ba rena ba ditaba tša leleme la Sepedi bjalo ka mehla re a lamogela le babogedi ba kanala ya DTT. Re gaša go tšwa Studio 10 re thoma pele ka tšeo di tantšego šedi. The most fitting tribute we can pay Pravin is to reflect on our own actions. Tona ya peleng Pravin Gordhan o bolokilwe gomme mopresidente Cyril Ramaphosa o re Afrika Borwa e lahlegetšwe ke moetapele yo a kgethegilego wa boikokobetšo. A re ke tlile ka tshwara ngwana mme a ke a mo dira sepe. Lapa la ka Northern Cape le nyaka gore toka e phethege morago ga gore ngwana wa bona wa mengwaga e 14 a katwe le go fiwa tšhelete ya gore a se bolele ka tlaišo yeo. Batho besho thobela pitša ya rena ya ditaba ya phuphuma ke lesolela madireng a letšatši le mošomi mmogo wa polelo ya diatla Augustine Letlalo. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re boikgafo bja go hlankela badudi ba Afrika Borwa le naga ya bona gabotse e tla ba tlhompho yeo e swanetšego mohu Pravin Gordhan tona ya peleng ya dikgwebo tša mmušo. Mopresidente o be a bolela ka bophelo bja Gordhan polokong ya semmušo ye ikgethilego ya legoro la maemo a bobedi ka Durban. Ramaphosa o nyaditše ditlhaselo kgahlanong le Gordhan go tšwa mafapheng a mangwe. O ipileditše go baemedi bao ba kgethilwego go hlankela naga ka tshwanelo bjalo ka tlhompho le segopotšo sa gagwe. Today we bid farewell to a humble servant of our people. Mantšu a maleba a go laelana le mogale wa tokologo. Pravin Gordhan o hlokofetše beke ya go feta a na le mengwaga e 75. O abetše tirelo ya poloko ye kgethegilego ya semmušo ya legato la bobedi ka lebaka la tema yeo a bileng le yona ntweng kgahlanong le pušo ye sehlogo ya apartheid le go thea mmušo wa demokrasi. Ge a hloboga ba gabo le setšhaba, mopresidente Ramaphosa o hlalositše Gordhan e le motho yo a beng a ka katletše ditumelo tša gagwe go fihla motsotsong wa mafelelo. He knew the perils of underground work. As an operative of Operation Vula, he was interrogated, tortured, and thrown into solitary confinement, and then tried. Yet, whenever called upon, he stepped forward to always serve. Mopresidente o ipileditše batlapolokong gore ba gate mehlaleng ya Gordhan. There are a great many lessons one can draw from his life and from his political activism. The most fitting tribute we can pay Pravin is to reflect on our own actions, to consider what we can and should each do to serve our people better and our country better. O tlaleleditše ka gore ge e be se ka batho ba go swana le Gordhan ba ba senetšwego maitekelo a go goga mmušo ka nko, Afrika Borwa nka be ile mathateng a go šiiša. During one of the most painful chapters in our democratic history, as the state was being looted by the powerful and the connected, he chose to resist. Using all means at his disposal, he worked to thwart the capture of the state. Drawing on the substantial moral stature he had, he refused to be silenced. He was prepared to confront those who had once been his own comrades, whom he had once looked up to as leaders, but who had abandoned the cause of our people. As many others looked away, his revolutionary consciousness demanded no less of him than to speak out, and speak out he did. Gordhan o šia mosadi le barodi ba babedi.
Mokgatlo wa EFF o ipiletša gore go tšewe magato kgatlhanong le dikhamphani le mebasepala yeo e sa lefelego karolo ya penšene ya bašomi. Mokgatlo o re dikhamphani tša praebete tša tšhireletšo di šaletše morago ka diranta tše dibilione tše 6 mola mebasepala e kolota diranta tše bilione. Se ka ge lenaneo la mehuta e mebedi la go dumelela bašomi go ntšha karolwana ya penšene goba two-pot system le kgatlampana. Lenaneo la mehuta e mebedi la go dumella bašomi go ntšha karolwana ye nngwe ya bona ya penšene yeo e tsebiwago ka two-pot system le thomile ka la pele kgweding ye. Le dumella bašomi go ntšha diperesente tše 10 go tšwa go penšene ya bona ka ngwaga e le go magomo a tšhelete ya go lekana R30 tša diranta. EFF e re mmušo a se wa dira go lekane go ruta le go fahloša badudi ka ditlamorago tša go ntšha mašeleng ao a penšene kudu tabeng ya lekgetho. There was not enough public education on the tax implications of the two-pot system. So workers think they'll be getting, for example, a maximum of 30,000, whereas they'll be taxed and then they'll receive about 19,000 if we use the calculator that SARS has put up on its website. Mokgatlo o re SARS le dikhamphani tša di-insurance ke tšona di yang go holega kudu go tšwa go lenaneo le. EFF e nyaka go dira dinyakišišo tša dikhamphani tšeo di sa lefelego dipenšene tša bašomi e fela bašomi ba gogela mašeleng. We have written to the Speaker of the National Assembly saying that there must be an ad hoc committee to investigate pension fund theft that amounts to about 7 billion rand by private security companies and local government municipalities, which is the most concerning part for us as well. So our EFF Labour Desk has received complaints for more than 246 companies, private security companies, that have not been helping workers. We've got more than 4,000 names of people who have come to us and complained as well. Tambo o re bašomi ba swanela ke go rutwa ka ga ditlamorago tša go ntšha dipoloko tša bona tša mašeleng. Le sa amogetšwe lapa la bomosetsana wa mengwaga ye 14 yo go thwego o katilwe ke monna wa mengwaga e 14 ka Jan Kempdorp ka Northern Cape le kwele bohloko le go nyamišwa ke diphišamare tše. Balapa ba latofatša gore monna yo o file motswa sehlabelo diranta tše 48 gore a homole ka bošula bjo. Mogononelwa o sa le diseleng tša maphodisa ka morago ga gore a swarwe bekeng ya go feta. Mosetsana wa mengwaga e 14 o ile a tlalea go bagwera barutiši mmago matšatši a 5 morago ga go katwa. Mmago o bolela gore ngwana wo o thomile go itemogela ditlhabi mo dimpeng morago ga tiragalo yeo. Ge a botšišwa gape ke barutiši ba gagwe gore bothata ke eng, ke mo a ilego a kgokolola sa borala. Mamistress ba na le babedi, so le ngwana a dutse mo le a lela. Mistress a bantha a re mama a nno itse gore ngwana gago o reipilwe ka Mantaga. Ke be ke tshoga gore ke sa itseano ke reng ya miza ga ke itse sepeleng jang kae. A ba re nya ngwana a re o reipilwe ene motho o reipilwe ngwana gago wa mo itse. Go ya ka balapa ba bolela gore molatofatša o bolokile go ba homotša ka mašeleng go no swana le ge a dirile bjalo ka morodi wa bona ka mašeleng a se kae. A re he ke tle ka tshwara ngwana mme a ke a mo dira sepe. Hela ke tlo go kopa maitshwarelo a ke a kopang ke a gore ke beye sengwe mo tafoleng. Ke a itse gore ha ke beile sengwenyana ke tla re ke krile maitshwarelo. Ke re ha o ntsha tšhelete o no ra tšhelete bokaege a re ne ke re ke bege 5,000. Badudi ba Jan Kempdorp ba ntšha miši ka dinko. Batla justice because re lapile ke di tshotlakako tsa bana tse dintsi and then le di rape tsa bana go bo go sa heletse go tsewa kgato epe. Justice must be served ka motho o ntseng so because o tlo go heletsa this thing ya gang ke tla hela e tlo go dula ekelela a tle ke fetsa mana ba banyana ba gone go ipuelela. Molatofatša o letetse go dira kgopelo ya peile kgorontsheko beke e tlago. Ba lapa la motswa sehlabelo ba dira boipiletšo ba gore a ganetšwe ka peile. Ka morago ga gore bookelo bja Helen Joseph bo welwe ke phoko mo bekeng ya go feta, mohlankedi phetiši wa nakwana o ganne ditatofatšo tša lapa la ka Šiawelo tša gore bookelo bo bolokile mmago bona bjalo ka motho yo ba sa tsebego ba gabo ntle le go ba tsebiša. Se se latela go phatlalatšwa ga pego yeo go yona lapa la Mohuma Phefo Priscilla Masilo le nyaka go thušo go tšwa bookelong le lefapheng la maphelo ka profenseng go epolla le go boloka mmago bona.
video ya ga Tom London e tlhagisang go tshodiwa makgwakgwa ga balwetse e beile bookelo ba Helen Joseph mo pepeneneng. Ditatofatso tsa go fitlhwa ga molwetse jaaka mmele o senang beng go ntse go na le tshedimosetso ya maloko go gagamaditse ba le bantsi. She was a regular patient at Helen Joseph, meaning she had a hospital file. So it was a lot, it was a lot that happened, and they did explain to us, no, the hospital file was found because they have her names, her address, her alternative numbers, but still they didn't try to reach out to us. CEO ya nama o sa tshwere mo bookelong bo o ganeditse ditatofatso tseo mme a re bookelo bo lekile ka gotlhe go ikgolaganya le ba leloko mme go retela. We have evidence in our records that we called, there were 2 landlines and a cell phone number in the file. We have evidence that we called those numbers and that there was no reaction to it. We then informed the SAPS, which is part of our protocol. A individual from the SAPS was dispatched to the home within an hour to inform them of the death. And they gave the hospital a report that there was no one at home. Go ya ka Dr. Benning, mebele e tsholwa sebaka sa dikgwedi di le 3 kwa dimotšhwari tsa puso le fa go le yalo mmele wa ga Priscilla Masilo o ile wa tsholwa sebaka sa ngwaga. O ikwetse go maloko a balwetse go nna malalalaotswe. When you bring your loved one to hospital or they're coming, make sure you're always updating your numbers. So when you get to the clerk, just say my cell phone number's changed, my address has changed, so that it's as current as possible. Lelapa la ga Masilo le santse le ikwela go puso go ka thusa go epolla mmele wa mme wa bone le go mo fitlha sešwa. Offense Stimo, SABC News, Johannesburg. Sekolo sa sekondari sa Mothusi Marumula ka motsaneng wa Matloding seo se sa tswago go msafatswa ga sena barutwana ka baka la ditatofatso tša dingangišano tša setšhaba. Peleng lefelo le lebe le sena sekolo e le go seo se gapeleditšego gore barutwana ba motsana woo ba ithute dikolong tša kgauswi. Sekolo se sa Mothusi Marumula e be e le sa primary pele ga ge se fetošwa go ba sa sekondari. Marulelo ao a ka phutlamang nako nngwe le nngwe barutwana ba patelesega go itlhomela kwa ntle ka ntlha ya tlhokego ya metsi le kgelelo lešwe diphaposi borutelo tse di mobile tseo di na leng megala eo ya kgegang ya motlakase. Tseno ke dingwe tsa dikgwetlho tseo barutwana ba lebaneng natso kwa sekolong se se potlana sa Matloding ko barutwana ba sekolo se segolwane sa Mothusi Marumula ba tsenelang kwa go sona. Dikago tsa rona tsa sekolo jaaka sa agilwe re le mo primary school ke ka go hela ha o heta ka mo ntle Facebook ya teng e tla go kgatlha gore sekolo se teng. Le kgotlataulo la sekolo le nyaditse lefapha la thuto mo porofenseng thata ka go goga dinao go rarabolla morero ono le mororo barutwana ba sotlega le go tsebosa fa ditlamorago tsa seno di tla ama dithuto tsa barutwana thata. Maikutlo a me a mo lefapheng ke gore ke ikutlwa ka re ba goga maoto ka bomo because ga re tlhaloganye gore ba ebe ba tseneletse mo dilong tsa bogosi ke eng because o ka re ba entertaina kganya ya gore bogosi ha bo batle sekolo rona re le batsadi ha re itse bogosi bo sa batle sekolo. Komiti eo ya lantlhoko tsamaiso ya matlole a dimmasepala kwa mmasepaleng wa selegae wa Ratlou e tshoseditse go tsaya dikgato go pateletsa lefapha go tsibogela morero ono. Puso e kaile fa e tsibogela morero ono le go ikuela go batsadi go nna dipelotelele. MEC Motsumi o tlhomile setlhopha sa tiro go kopana le khansele ya setso le setšhaba sa Matloding. Re ikuela mo batsading ba barutwana ba Mothusi Marumula go nna bopelotelele jaaka re ikemiseditse go fitlhelela ditharabololo tsa kagiso mo matshwenyegong a tlhagisitsweng mo nakong e e fetileng a kgoreletsang barutwana go nna kwa sekolong se se fetsang go tlhabololo. Lefapha la thuto mo porofenseng la re sekolo seno ga sena kgelelo lešwe ka lebaka la fa motse wa Matloding o na le kgwetlho ya metsi. Le kaile fa le ikgolagantse le mmasepala wa selegae wa Ratlou go thusa sekolo ka metsi a ditanka go santse go senkwa tharabololo. Thabang Morutlwa, SABC News mo motseng wa Matloding kwa ntle ga Mahikeng. Ditaba di tšwela pele. Sekoloto se segolo sa diranta tše dibilione tše 10 seo mebasepala e mehlano ya Free State sekolotago moabi wa metsi a mantši Vaal Central Water se bea tšhireletšo ya kabo ya metsi kotseng ka profenseng.
Vaal Central e sa tswa go bega go komiti phetiši ya lekgotlatheramolao ka Free State ka ga pušo tirišano gore sekoloto seo se golago se tla dira gore e thulane le mathata a magolo a matlotlo mo nakong e sa fetšego pelo. Mme masepala e mengwe e šetše e boletše gore e ka se kgone go lefa dikoloto tša kgale. Bomasepala ba mo Freistata ba le batlhano ba kolota setheo sa Vaal Central Water dibilione di le 10 tsa diranta. Masepala wa Matšhabeng o na le sekoloto se segolo go gaisa sa diranta di le dibilione di le 6.9. Masepala wa Kopanong o na le sekoloto sa diranta di le dimilione di le 700. Bobedi jwa bone bo tlhagisitse gore ga ba kgone go duela sekoloto sa bone se se saletseng kwa morago sa go dirisa metsi. Mangaung, Nala le Mantsopa le tsone dikolota setheo seno. Re etsa ka bojotlhe gore re tsebe gore ha ntse re kopana jwalo re rarabolle bothata bona ho etsa boshoba hore re kgona ho phepela metsi le hore re sa ka ra sitetswa ko hore re phepele batho ba rona metsi ka nako tsohle. Lefapha lwa puso tshwaraganelo lwa re tlamelo ya metsi ke kgwetlho e kgolo segolo bogolo kwa go bomasepala ba ba senang lotseno. We are happy to say that we have arrived at an understanding or an agreement between Vaal Central and the affected municipalities. How maintain infrastructure ntse re na lona go le bateng ke ya sa le tla le mmuso wa apartheid tsa maolo sheba ngwathe. It's a practical example and tricky buang ka yona. Residents are buying water or they're paying for water, but when the debt levels are growing and the Vaal Central decides to stop the water. At the moment, 60% of the water, purified water, that's been supplied to Matšhabeng is going to waste. So whether that be to revenue or to burst pipes, it's estimated that 40% of that is to burst pipes. Vaal Central Yare e tswelela go tshegetsa bomasepala go tlhokomela mafaratlhatlha go tila go tswalwa ga metsi. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC mo Bloemfontein. Komiti ya ditšhelete ya Banka ya Reserve e theošitše kelo ya tswala ya dikadimo ka 0.25% lekga la mathomo mo mengwageng e mene. Se se tla imolla bareki ba bantši le dikgwebo. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE e tswelela pijana ka iri ya 5. Ranta e matlafetše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e tieletše. Theko ya dirafia le platinamo e kaonafetše. Pijana go putšišo ya letšatši re rile Banka ya Reserve e fokoditše kelo ya tswala ya dikadimo ka 0.25%, gomme ra botšiša gore na o bona se se le kaone go ka imolla badiriši bao ba imetšwego ke theko ya ditšweletšwa tša motheo. Letlakaleng la Facebook Maimela Ben o re re hlabile kgobe ka motlwa kimologo ya ikonomi ke yona. Ge ile Andrew Kwena More yena o re le ge banka e ka fokotša kelo ya tswala ke bona ntše go swana gobane beng mošomo ga ba oketše megolo ya bašomi. Tshidiso Molefe o re se ga se tliše phapano gobane mešomong ga re hwetše tlhatlošo ya megolo ebile ditheko tša dijo di dulela go namelela ka mehla. Le ge o adima mašeleng le dinyakwa tšeo o di hlokago ka lebaka la ditheko tša godimo. Ramasela Koma yena a re polelo e re tšie ga e swane le morogo bonnyane bjo re a boleboga. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano fa o le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya 7 mo go SABC2 le go DTT go sasa go latela kakanyo ya maemo a boso. Thobela.
mogedi wa SABC madumeši a go tša bosobošome le kgono re bona gabotse le phutla maotong ya le kgeragela ka dikarolong tša ka borwa le ka bohlabele ba ka Afrika Borwa la tša kgonagalo tše di botse tša dipula le kgonagalo ya go waga lehlwa ka dikarolong tša ka ditšhabang tutumeng tša ka bohlabela la ka moswane re sa bona gabotse le phutla maotong le kgeragela bjalo ka dikarolong tša ka borwa le ka bohlabele ba ka Afrika Borwa la tiša kgonagalo tše di botse tša dipula magašo re hlokomele le go waga lehlwa ka dikarolong tšeo ba tirelo tša boso ba re lemoša gabotse gore a re hlokomeleng re ka ba le go tlhafa ga lewatle ka dikarolong tša ka borwa le ka dikarolong tša ka bohlabela go waga lehlwa ka dikarolong tša ka kapa bohlabela gabotsenyana fela ka dikarolong tšeo mo montši o itaetša gabotse o le ka dikarolong tša ka borwa bodikela ba kapa magašo a re hlokomeleng la ka moswane re sa bona gabotse ba tirelo tša boso ba sa re laetša gabotse gore a re hlokomeleng re ka ba le go waga lehlwa ka dikarolong tša ka kapa bohlabela diphefo tše maatla di tla ba gona ka dikarolong tša ka kapa leboa magašo a re hlokomeleng re ya gore kgeratša temperature le tla ba le lebotse go ma-Afrika Borwa re boletše ka gore maru a tla pharaphara ka go kgetha dibaka go atonya ka dikarolong tše dintšhi ka Johannesburg ke kgerata lesomeseswai go tsena bjalo ka Bosprings ke lesometshela go laetša go tla be go tonya la ka moswane a re hlokomeleng ge re ya ka Limpopo province le tlase gabotse go ma-Afrika Borwa re go lebeditše o le ka lephala le tlase gabotse go rothetše kgerata ke 25 ka dikarolong tšeo maru a pharapharile ka go kgetha dibaka ka Polokwane e tla ba lesomeseswai go laetša go fodile ka dikarolong tšeo go le ka dikarolong tša ka Mpumalanga la ka moswane go laetša gabotsenyana fela go tla be go tšidifetše a re hlokomeleng re apareng gabotse ka bo Middleburg ke lesomešupa go laetša go tšidifetše go tsena bjalo ka dikarolong tša ka Bokarolina ke lesometharo ge re ya ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal go ma-Afrika Borwa go laetša go tšidifetše magašo a re apareng gabotse di a tonya ka dikarolong tše dintšhi go tsena bjalo ka toropokgolo ya ka Durban ke lesometshela go laetša go tonya ka dikarolong tša ka Kapa Bohlabela go a tonya la ka moswane re boletše ka gore kgonagalo tša dipula di tla ba gona o le ka bo East London ka bo Makhanda go a tonya la ka moswane ke lesomepedi ka dikarolong tšeo wena le go ka Gqeberha ke lesomešupa go a tonya borwa bodikele ba Kapa la ka moswane le tlase gabotse e fela re boletše ka gore maru a tla pharaphara ka go kgetha dibaka go a tonya ka bo Cape Town lesomesenyane ka moka magašo a re apareng gabotse ge re ya ka dikarolong tša ka Kapa Leboa la ka moswane go a tonya go tšidifetše ka dikarolong tša ka bo Upington wena le go ka bo Kuruman go a tonya ka dikarolong tše ka bo Kimberley lesometharo ge re ya ka Freistata go a tonya magašo a re apareng gabotse o le ka bo Kroonstad ka bo Bothaville la ka moswane go a tonya ke lesomešupa ka dikarolong tše dintšhi ge re di kgaretlela ka North West go a tonya re boletše ka gore ka Rustenburg 25 go tsena bjalo ka bo Lichtenburg ka bo Potchefstroom ka dikarolong tša ka Mahikeng le a tonya magašo go tšwa gona ke re mošate